Dieu, comme il dit, l'homme est l'homme père terre toile. Actually, doué, chabet, il dit qu'il mène on met l'orgue. Ma canen qui l'orme est un outumo, qui vient au caquenio, moi d'armanier en donjon. Quand il dit que l'or, nous me paul nyote. Char ben nyote l'ormo l'euro, yete madame yete. Bora maki meo lo xewen no chara 2026 o kuri o nene 2026 arape kin dana ma tibu nek ro bor ne ni pi 2026 piana ngege na tiga temona ki wajuni itiga titi pa ki tit pulana kini nyopete a chwa ko ne lo me makaba ki lo mo ken ma pol mo beria chule kan pegin mo yapetin dul maklo na chole technical working committee on charcoal ikene mo ali ba chel mo ali ba rio kapar bi chelu cha ko mo ali ba rio kapar ya bungwen bu wor district so du wen gu bero pen gu tem gen ma meta ko gu wate ki joma meta no mer gu betie we ko ma big wen gu bero tie district forest officers me district du wen bero tie environmental officers me district du wen bero tie nemas du wen gu bero tie gu kan report gi du ma no dom and ma adopting that report we all do an ordinance no check mabidor achuli kaka egeni wen ekit ma chato maka ton maka yen me mo mero ke go tamagen go kan check ma tamagen go kate kerene uno pe bo ki pen check me lo Uganda ke check ma go ka ber murumu wa ke check ma environmental tree planting act 2003 2016 ke check mo ken enen now kadun wan wan eno gen matie ka teme kombet eni ana nero we eni go tibutul pour buroti maroba eno tika putu tibuni ni pip tul tika wur joni tim magata tim ne teng yoni tul me ngoma ti yili wujon enani pingo we need a civil mitigative approach to solve this issue the charcoal business mati enani umi an approach me mero katima pat la peñ mo merwan mo peñ kon ken ene achil nona wajini ingo merke kwan warga pa minister no choyo boranga minister choyo warga eni potko the bot MP ba en copine qui pourrait pigeon late it a ke boli pigeon members of parliament kopi eri peke choyo ni kone police team gena ngo anga go team gena ngo environmental officer ne ma go team gena nyugo bet kinge an atimu ben ward ma mera atiri office pa pa National Forest Authority many yange kom wargal enani bien warga and it does not have any stringent kind of measures new policemen mo ngo mo mero kitim tinanwe it is just hanging police team kina ngo ben peke nyur gen police mero team environmental officer environmental police mero team kina ngo gideno ni peke o mi gap en vigilantes go tiu kelme bien ngo kapie di ba ana ne ni il aura d'un netero ngarmo e way ki minister ni nerwe 2026 in du kachungo donc il y a matière de ministre mais environnement dire que peine lo kama kani ni timi yengo ti ministre bir mer pencho cho ana karma ki office pa National Forest Authority and what even with the legal team mais forest what National Forest Authority Kampala the legal team they are not aware they were just surprised gino bir ku wuri warga tengo telo circulating the PS the permanent secretary of that ministry pengi yuli warga mongo kichoyo pier warga kam minister ngaro bichoyo the PS must get to know the legal team must also what must get to know because there will also be legal implication ikom warga ni miti cherwaone it is just a personal warga matika hanging wiyamo causing confusion tenen ngina tie o me komeka ine now National Forest Authority megulu pegitka donyengo ka implementing gine enene tinanwe environmental police pegitka donyo ka implementing gine enene Uganda police pegingi ngo mero gen gitim gitika ringo be kelpin ni kuje kitika ka road block barwe ka road block donc pere road block ka ini karba ki be maro in for highway robbery ki be mari banada road block ka mo ken has been removed itinano
Now, look mo ken ma dun tie kombere nying lo tera tika kati ir mero ya open wiwa. Ni ka wan i district katira chin. Anga gi o mero nan lok ma dora kompuma. Watie ki gen ma joma district forest officer. Tika timu gena ngo. The production officer tika timu gena ngo. The accounting officer era me district mo ke kan era ko be pe won ko ma bi. Mo won ko ma bi ju pe ke ka pe ni ngo nyutiwa accountability en pama ka ma ngo mo wonu jugo gi ma ke ma pe teacher ngo won ko ma bi. Pia ka won ko ma bi ti pa ka timu gena ngo. Ñu ton ko la timu gena ngo district. Wati ki gen maglo environmental police gitika timu gena ngo office panema gitika timu gena ngo national forest authority gitika timu gena ngo kombirika initiate district mo ke ken ya chuli there is no data matika chimu ngo will tons of maka madon ki ton ki ya chuli petika nyutu ben coverage pa buwa kera no tikere chon kombiri do tini petika nyutu na wano te we maka ta tone ne ta moni tigi mer chobo gero ke ya chuli ki mer kwa ngom pa chuli ki mer bal ngom pa chuli andu ya wajini ngom wa machara chuli gimo tikwere kono yen ngara mo po be kwanyo di mario ke kana bo kwanyo yen ki ngom me ya chuli me achil ena ye kuya pin mario chan dong lu rok tika nen no chan ma wano ti ki kuya pin level mala mal ma boti ye giti ti ki da privilege ki ka kar en me ngo me biru ka ngo ka wilu ngom ki ya chuli ka wilu buwa ki ya chuli buwa mo kana bede ki wilu mo gandi ba ali mi pi mo kana mi atin no ki choy be ka ropin ni a char ngoma a char ngoma ti to ma ka ki ngoma ya da penchik mo lo Uganda apoya min donc no mer ko chinu du ko tien amiro kero chik ni ngom umiro be pagamente we ngab mo ke ken ma cher ka titi ngom umiro ngeni ngom enti ngom muso ben ka mo bien penti meto ngom do ko yum tin mi yum tin bod baganda wa a ke kwan lo man ngom ti pagamente ni ngom du perwede na ko be biro ni ka an ngom ti at ariye won ngom yen mo ti buona ben ngom aniye atikere ba petit kit eno national forest ti itetwero pango ti tetwero ikirma penchit wajini national forest ñu buma mo ke ken kon community forest twer me iye me kwanya yen ki iye ti in the National Forestry and Act schedule 8 ñu rukit yen ma mer kitung taro yaga no mer pekitung kay ne ata kay ne ka schedule 8 ubi ñuti ñing yen ma ke ken no mer pekitungi manyingi yen tiwa de local name ibuganda ikimbo gisu ikimbo lora anga gid en way lepo du wen ki kerdi aka erone tinere we ulam ngi wen ti aka yen ma me pege tu yagi nen yen ma ngo manyago nyigi tara mu yen gumir peke tongi tinere we ginere ti nan fura bere wunyi mega jomoni ki kina ki luero ika koge giti atwalo kwera ni wono tigi mu yemme pedo ngi man ku ka do bir mu yom twin to mu yemu du wen u te ka koge weti bi juice tin eno we gum ma wano tikore gol ma wan dab ma wano tikere ka ene dana e ka tika lon kere eno wa weni ku yapin ngomo mer kitim inero gin ma approach ma du gero wati kwere approach me gero nega bipeto itwin do tira ma obibina ya nyimbu don ya nyimmele yu kakawa gibu don en kikit eno ikar malwentie approach ñu lo politicians no duju wenti ko ngo ikum kom ko do mer doko mer won yele ma tek ma kom beti ene lo ma tende message of hope ko yana ma mer du okil gem bordano gen ikom ngo matika time ekar erne now liero idiel ikom ngat mone wa ngu mare ki kor nga eni mane na project manga pe bikelo ripe kombe in ripe pere because loeni kom makal erne without collective responsibility collective efforts pe oblare ka vigilantes go we wan maka o ko wa chero ibunga la bon work police jon en wan po ngegi kom gin na wiye tiumi ro ngegi ni angagi magitie kaiton maka bo ngegi the imaginary beings gitor maka eni kwena
quand tu as ton makar eni alors do dugu maro mene ko padam a wuni ni Gulu district wel chena makdo ke charo tuwe 200% makian lok ni wel chena gi revenue ko ira la mal mada kan wel ko ira la mal ba no gen pour pege ber ka eni no ko ya ton foundation mi ya wo yopunga district no ko ta ge ko ya wa ko no ko level ko chena mal ko no piro no ki kubo ben ko pian John Mati char makan kon ken makan ke welo ki kan e welo ki ladi welo ki ali pierre ngwen ali pierre rio ali pierre de ka o kampala tiwe ali mia rio kampala makagu mia chi ti ali mia rio en ka eni ke ton yeno ke juer gen malemo ro scott of policy ke ton o mati tiene ni du wen ke juer wen ngom amir ni la wino di win mabe ka ti wan moti kan ikarama muni gen go o Uganda magu donyo ki le Victoria bucher go iretiera biro mati central Buganda way pour ginemo buma go worro go bir pen gimero o bor kabalega e bunyoro go o naka songola pour ginero buma mando ye palo Afrika buma mauno tie inaka songola makombe ka wano karga kenwa neno ni kay chair office pagere I record par National Forest Authority melo Uganda tika nyomne buolo mano tie inaka songola pepor ki kamoke ken ento politics mo ya biro imwa Pierre Boro ki birka waji ki darne mana ene kama ngo adui ki tano ka training e ucha buani ya utongo maka ke ya budimano ya birutie e Tanzania piendo mo ringa Tanzania gunno ngo ki miro maka ka kunu jomugoro yango chero Kenya makara ya uterne Tanzania ya uterne Kenya ya uterne imo gabir mapapa makara ya chero waro man origin mechato makara waro ki Uganda erki nakasongola kiton yeno pian food that my serningo adui wo berite bunga kenyu kiton yeno wen kombedi don tiba komber dugo e semi arid Cherry National Forest Authority qui be new to the category kitiyen ko yen mano ti kenyu size ge bojo ge dit ki dong wen now kombe de kamado yeno do e kato naka songola e ya chule sub region makombe ya chule sub region kama yen ti mater yana ye ti ye miamuru ti Gulu district ki o luote manor e do ka o dong ko e pade yen mati pade o beruchalo beyo gingage amiro wajne ma put pagiro abiru kila ma chill ma aki ya chuli when the end my way father were mean in the confession there be why because it was an open public confession box public confession me gena chan do arlega wajni any biri dia chara me chatu beyo iya bo chatu beyo in 2014, 2015, 16, man lokti ma terre comme beyo da bu penge loke beyo ne in 2018 donc lor du terre and ya with the drawing pe no bo baro nye dongo in 2019 ma korando bin de well and to chen in few ki chatu beyo kaine we ni go ka chil o peru million ye mia bit man la même parlement makaki ya juli umia mo ne politicians gitigin eno chawe man inde wajninga we bare ano ka bi loroba a l'européen donc darti meto winyo douan la terre bu loro ni ngoy comme loro gitika do xone waji do ngati mira yeah ti nena we ki loro mer do man ngo man me geo ngo me yum i dan le ben loro ma terre ma de lo ko maka ana lo ma terre wala we ma de e comme loro maka gastie il lo ma comme chat maka lo comme gen maka pian chirma o tikere enane me a chil chirma o tikere eni wajani ngadma o chero ton bua nyoton yagi ki ngagi le enane kumero chul chemne ma fine but fine ene fine ma liba rio kon liba di en anga jokera ma chul na o pena gripi due nyopi ma kulo nyoni on kene on teroti mo ki ma te mo ge chul fine no o mi wonone check ene me reinforcing ki met cœur ne o ben mango that the serious deterrent wa measure e comme leur mengo ton yen this reserve species mergen mo kan matie wamirni wamirni ati wamiro pian this is parliament wamirni nani the charcoal production lances wamirni charcoal production lances anga umiro ya
to ano ya ke kwena anga no ya issuing o mi pe production officer ena yo better me in ke district because that person can easily be corrupted or compromised. When the charcoal production license should be given from the parishes. Government of so many parish chiefs. In a parish development model, revenue collection, the local revenue collection, me district kachila chin. O mirka ki miro data ne yabo ki kwe ke parishes kanu ki biro kwe a district gin earn pere. When the LC should also be empowered. Where LC should form again Makilwani and a charcoal production work committee of the parishes material.